Welcome to Nuer Tube. Ka topic ban laden walle gore jeno bay ye nyo doba dan deran calculator dere jega jega computer and gore jeno dere na me dere ngach doba dan dere calculator dere jega je dong tiga computer ka gore je dere calculator dere gwara dere ngach doba nyam gwada me men bukona ngach mitika computer amene je minimize na me bukon ta dan dong le de let's say tiga na me men bele lai start menu gwada me bi toy ka computer la na men men bele bi calculator bi just search calculator na me adobe nyam bi calculator be na me be jenong adobe nyam anono dir adobe me dere use ko dere jelwak anono na me adobe kela ke dobe rewde muguri jeno bi calculator bi non kono mene calculator let's say it bang wan to loiro ka bang wan de kade jen ba degre kel ya it one na me calculator chana dobe de nan de kon calculator de kon non je chana nyako ngi kona mi ci kon dobe nyam chana ngachen wonene using the start menu click the start button or press window keys type calculator in search bar na mene men ci kon en gwada mene michi start menu michi twany ka keyboard on screen mena no okay don kenin enen cmd alana mena okay de le na boda ben ka cmd ma bo bosk bi la rej osk lo no on screen keyboard michi twany shi la rej antama be jinon keyboard me right ci konen so en neme on screen keyboard new the jim ndana de le okay mishi nama twanya la on screen la na me jen chala start menu na men button me na window icon mishi twanya na beteke ngadem be pop up gwasa mene na me window ma beben this one beben men belel be chu type ni je be type calculator kala dana cha nyod ya ka jenen calculator na be nungi na be chu twanya ni je be no calculator ka do dana pa ikone man pa nyod pa je nyod ya ka je anana bisho ngaj dobe rewda jene gwada men dobe rewda mi shall ka command from PowerShell bi use name namani akel mogoro de ngaj name it make this finding a calculator very easy ko la jalwa ka michi use man bana use gwasa me goro je bi system bi nyoko use name a keyboard right ka keyboard bi micheleli start menu me bi twany start menu twanya bi kamat kenengu kene r michi twany bi jenung na me command line ka command line me bi michelele calculator bi laraj but chalat kana calculator bi lan michelele calci me again shouldn't jeka command line ala chere ka code using code so bana start menu dan bana nungla neme bukon clc bana jalare clc me mi che twany bi nen ma banon kon bukon nung keyboard an gwada me janam wuj neme jen keyboard an this is one way key second way me deri calculator deri jaga computer dio je garame beginners me tong ne je der lad me de jaga la very easy okay bi chumenda an le li lat bi chu laraj bi mathematic du ke man tin kon gori de dwech bi ke chu laraj la be work be jaka very easy long kaje do bradien using the taskbar or desktop gwada me if you use the calculator frequently you can pin it to the taskbar for quick access la melot ko gwada me jena la mi jira mi use calculator ni chang lo use je kala de me ka donguru jeno de jamala je ke tembelel bi jen ben ka jen start menu ci kontoñ manan bu ko search box bi calculator bi kor calculator okay mishi nene no gwada me de right click ka mouse right click shi left click right click la should be to anchoy ko mo take gwadro take a cham ga take a chwe men there shall scroll button men the cham nene shall left button men the chwe shall right button la right button la de be je mo option le button left ne je mishi le button che twan be left ne je tel option radien bakam but right button be je nung titin so be chula ko pin to start keep pin to taskbar ban mo gode lat ko pin to taskbar in case miche computer shi gor bi cho mala jige tek be cho twanya na mo gor je bi lat ko pin to taskbar
name mugwa lon ko deri ngach. One last thing wa the me muguru ye use ye ke for macOS. Where ke spotlight kama macOS don't use macOS ala Macintosh. Be command prompt bilel ala command ken space bar bigamat be spotlight be twan be search be laret be calculator be jechu garage. Mishejen you can use launchpad me de camera ka jen magdo be calculator be laret in the utilities folders be chu jegan phone a calculator ki boko finder boko jen macOS name jen drop down the calculator do je ka jen take a question go then please drop it go jen wana mada je lok mo dongo calculator an bi atemal ban je mo bye.